kinambere kwa ore TV ni ya kukirindira chamero TV orana kigira ati makora kunda watinda ore babire towe na ntuwe mbegama na mbitigirina gitio kinene bidone ko watowe ni kire ndero chieto kabudira bambitoka ni family zo kimandi na chieto na chieto achemberia kagitani kaka atuamberie na chia mwandiki munene wa kiama kia basi ya kaunti ya Meru atawa Alhaji Mwendi arebe toka kinambere kwa Kebu Mageria na kwa rili mantu makonenie na rais kana mutongoro mugongo arabere toka kinambere kwa kirunga kangoge kabore yake ya minister nara kulingana Alhaji arabere toka kinambere kwa kiwa na wetu kubona ni ati antu bativi nambere kwa bage kama tidago midaraba itare yao na ara munone kanite akinambere kwa kida tagira waziri kidore kindike na kinyume dhikari ntwekana na wetu ba Meru na hiba kubatara kwa nambere kwa ba kina nkagirwa giteyo kira kiri kiago ekona mitandao na narua ati His Excellency President William Samoei Ruto akurungika baraza la mawaziri akubarungika Ngugi na mbuga bangi ne within power cha president aitanguge within his powers na nekenda kinyago kiria gituma kira kiri nthigurune na gitukira mpenda kuromba ni ati president ere akiawe ya kuthithio ntubu ndinauma he is advised accordingly na ngetekeria muntu uria utena eya uria utena tia netia judicial te kwa mob justice te meya ya mob justice ingwete ke president o consider antuba bonde kuchoka itine tutikwenda Kenya etweka ya kugagira antumbu muntu ugero ambu akengwa because gote muntu karaoga confidence na pointing authorities John Turojo Kinyaro Haji no augero mbu engwe kinyake amene Arhaji no mbugero mbu pengwa kinyande executive officer wa kiama campus tuinana beto bairi Mheshimiwa Mithika Nturi na Mheshimiwa Kindiki baba ni ana beto ba Meru na jarambugite elsewhere katwa chwere thirikari je turamo na president the president wenka wa chwere thirikari we were there na tege safari ire umenie na ana betu but the keje just kwa sacrificed ba peace gituma ba peace antobangi because go keja go tweka no kareu otokaire wetekia gwetania safari na mutongeria kana gukwira mutongeria nikio iromba yakwa muntu akaugerwa ambu etithwa muntu akamo bu justice keoto ikethingatwe na imbigeto president akiwa monokairi na confidence na ministers baraba umetekre community ya Meru ndenda president tambere kugia na confidence yeu alinayo na aret ministries na bwana ntubari botino na mutongole mugongo President William Ruto muthenyawe mundine atheretwa kinambere kwa kirungika bamwe kana kirungika kanjo yake ya mawaziri na ara kunira na mutongole yu atheretwa kiuga ino njira moya kurwa na unkumane bora kwetheretwa kinambere kwa ukionekana ndani ya thirikari yake na munukuruki akathinambere kwa kinyire na kuga ati kinyo ketherwa na ruthitwa garuruku bubu ngogechia thirikari no kinya ikathinambere watubura kwetheretwa kuri Jeff no tubangirite riboti. Upon reflection, listening keenly to what the people of Kenya have said, and after a holistic appraisal of the performance of my cabinet and its achievements and challenges, I have
today, in line with the powers given to me by Article 1521 and 1525B of the Constitution and Sections 12 of the Office of the Attorney General's Act, decided to dismiss with immediate effect all the Cabinet Secretaries and Attorney General of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya, except the Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Cabinet Secretary for Foreign Affairs and Diaspora Affairs. And of course, the Office of the Deputy President is not affected in any way. I will immediately engage in extensive consultations across different sectors and political formations and other Kenyans, both in public and private, with the aim of setting up a broad-based government that will assist me in accelerating and expediting the necessary, urgent, and irreversible implementation of the program that we have, including other radical measures and programs to deal with the burden of debt, to explore raising domestic resources and revenues, expanding job opportunities, eliminating wastage and unnecessary duplication of a multiplicity of government agencies, and slaying the dragon of corruption, consequently making the government of Kenya lean, inexpensive, effective, and efficient. Ibwega atongole ba kiama kiano peo ba tongoleretwe ni Mpurwabori ora noawe kijya mujumbe wa Tigania Easter netheretwe kanibethetwe bakinabere kwa bakimenagire mawamba marama etheretwe makionekana monontere chegembe na kinyentere che Tigania nara kwetheretwe kwena makareka mambilo kiro kagita na kagita kulingana na mujumbe uyo netheretwe kiromba thirikari utigira ni kurutha mpwe kango utigira ati mbilo koino ikoina mbere kwegua igikanda na wananchi mwaniki wetu wandeto Adams Muturi wa Thirinja nawe na ripoti ino. Atongore bakamakano boba tongore chone patilinda Mpurwabori bachumireche kumeneria mbithukuro ya maitha ya wamba bandethia nterechetia nene gembe kwenda kuria kiure kimatu very genuine kirithikari yetu ya Kenya. Ng'ombe kaire pikipiki, ng'ombe kaire ngari, ng'ombe kaire ndre, ati ng'ombe ikaiyo ikamatuka kinyandre keke euro ititiona kinya ikathia tata itoneka itu kwenda kitenda wili kira kiri antu ene kiumbe kutenguliwa tumenye what is happening in our area. Inde itu kwenda kwira professor amwena IG Kome that the IG kira withe kuthithia monkana ndi no ntantu ibwatwire kura wa muno iba ethie area operation area na yambirie kureterwa thirikari ora operation ciumba kuthithio ndaira zone ile ingi ndene ya Kenya kenda antu betu bombo teteka na kenda nyang'ombe ile ciumba gutiga kuiwa nontu antu bamiro bakwendelea kwankia ontuko nontu ngombira ciagwa utiro ciithera igicoka kiki na maana muno kiko bututethie ndene area ni operation akiakwithira pokoti ibo kwa operation kuna boka make sure antu be safe ndio bibi gucoka totigania area ina inspector general na minister of interior nyambene niongaki ina thina nkurukia pokoti. Mpurwabori ne mubunge wesho mbunge Tigania kimokera kethirete kiringi kaitwa kaita ndombete waziri wa koribondene Professor Kithure Kindiki kuyuro ne bwawe no kombereri operation Rwanda ro batu antu nyambene asa Igembe Central, Tigania East na Igembe North, Samburu na Turkana ibetherie area niyo ATM yao mutukana ke ochwa kantu akuraka bya kuruma bana Samburu bawata ba the group bagana Tigania East, Igembe Central na Igembe North kuyira ngombe yetu
Na tu ng'ombe iji abra bigo SGwa ng'ombe te pikipiki na tengari ng'ombe speed ya ng'ombe ni nyingi ngoruke githimi speed ya 20 luka yingire nyamno ili njamigwa na pikipiki ni 120 nkauria kiure kimwaki ni tontu ndege itikuyukwa ekuraitha nderia ng'ombe iria cietu chiri nikera chimba gucoka kwina area yongwa njene na iturikiti kwantu kwinyingi muno mumero yo ng'ombe ari kurukaira mumero ng'ombe ari kurukaira antu amwakitu tia tukwiri rekire kuruka antu awe tonte mwene kurekire kuruka antu au basi ng'ombe ikura na ng'ombe ikura itungwa mwithone Rwanda na rodo na mete mingi bonto kora kuria thirikari yetu ndiku ibekira sedimira ate mutiania kakuthangika na mwigembe orende kakuthangika nonto mbon kuri mutiania arai na ng'ombe cia withano aki nenda kwanjiriria na ikaunda enderie kana kwa ng'ombe aikia Rwanda kurithia kuo cibo guciarana aitethia niretire na igita chetanya murithi Muthiba uritie kawira mwangaza kwithira gichoke mabisa bawe ikaukaria barabandiki ni gavana mbere wa kaunti ya Meru Peter Gatiro Munya mabisa barakawira ari kumete no mbere kwitha kibarita we ikokaria kuntuku mamojo atena kyao na antu banyambene atena kyao na arithi ba ng'ombe atena kyao na batu twari na officers bari betawa ba rangers baraba thithe tu nonto ba conservancy during egita ria Munya antu bara bonde mandra mgavana na aboyere areta nabo bareta kuritha cheng'ombe chiawe na arati mau we are telling her mandra mgavana no mwanka wana ni Meru otiomba kuthokiwa no kuthetera kana ka Meru nendera mu Meru akwa kinya bara bana kurathwa bora inamba utano utumana kwa uapole na inkwenda kuria ngavana kiuria ng'ombe iria thirite akithiuruke Meru county mbere ya maitumba kuruga ngari ng'ombe 30 iria thirite akia na imwe aja na aria yet ndene ya budget kwari na milioni 50 cia ng'ombe na bwite kumara koria akera antu ba Meru ng'ombe iya raikirie ri ketha ci wothi mbeca cia milioni 50 at the same time akereza ng'ombe iji aranenkana irari kachina gitumi muno nkurukie magana na magana cia ng'ombe iria ikuiwa iria ikura na Somali iria ikura ndene aja uju kuma Meru Bwana Peter Munya ari gutonya gitine mwaka 2017 nongera group ya mpaka kurukia mpaka tu 120 na bonda baike banyani kurikurutwa manto ya okaria ndevye cietu na bana kira pick up ithatu sharia no ndevye cietu no ngombe yawa kini mama kuyukia itigiki Kemberu County wena oloi manto yomve nyate dhwanakia manto ya nyambene manto ya mama dhwanakia imanto ya ng'ombe mwaki unko manto kwa ng'ombe na ala Rwanda ng'ombe cietu weta ng'ombe kurukia kana rimwe ibo ntokara kuria ngabana Meru County grupu era wa vindruere era vya ng'ombe cietu na nyambene na ngari cio ithatu iyo chokie kana mandra mgavana otwere ng'ombe ira ukurethe kuthiurunga nacio na nontote kwenda security ya Meru ithirwe karitwe ni thaka cietu ria cia turenirwe no kutho inya ng'ombe yo kweya na emwe ing'ombe cietu ciete iga ya mwario nyuma ikyo kiuria kira tukuria kira kinene kumatia ni Betanda Mmuturia wa Thirinja nuntu bwa riboti yenu mureithire wa Meru TV na nkaba chimwanya nuntu bwa kuinambere kwegwa thiete na mbere kuraithira TV ra wendete mubunge wa Ikuru county ya Meru Elizabeth Karambu karimino na reto kinambere kwegwa kiriunga nara ntere cheburi kiriwande rudirwa rera nara viretwa kinambere kwegwa akira mirande ya kiguni nuntu bwa riboti yetu bangire tune mwandiki wetu wandeto akiyomotegi Mubunge wa Ikuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kairemia na riongerete gikundi kia antu kembethe baraba kuthomithwa bora bomba kuambiria biashara na kuibukiria kimuturire na nyuma niko riongere ikundi mwanya mwanya bia kurara banengirete mbeca na mworoto gukiria Ikuru ntubakorio ngaburi mpambiririe rukire na timu ya barango train be antu babethe gwita kuthithia business
na turita program iu inet turiuga anonyi kana youth age antu abakara beterete kwandikwa no tengo kuoneka ikaba bakathithia kabiachara kana urimi o kira bakona ya kuthithia bambiria na bakambiria kwa nkubarita na uria bomba gwika mbeca management ya mbeca na inya uria bomba guchigwa bongo uria bomba kuikuria na nuntu ngafu baeja na mbeca cia gukira ochokia bachiunga na nuntu be kundine kimwe antu babethe yake go tukurukithite inya miaka 30 ndi na ndi thai imaitei mulika CBO na inkuona ibamurikite obwega nuntu bena mantu ja mega ja maingi ere settlements shukuru irio inje cia kibwega tuyao gwachibo ankubanenkera cheki kenda bendithia gikundi kiu kiao mostly we CBO na CBO ne mete location lakini tukariunga inya in the sub locations na kuringana na intobiri antu bakuthithe nuntu becha icia miradi kenda ikurithia nthiguru ketha inguku ketha ng'ombe cia iria nya inge cia kuthinjwa o nyama kwa mantu ja maingi na nde of course mbitite ntumburi o thai na ruire na inya nari ire nyao no nari we but nari na abo itimene ko inkuga ngwiretwe kuriunga bure chiringi emwe ngiri emwe kuru tije mukuru ko ndendo kuria ekuru nturio okuretie ekuru ni ukuria dunia yonde ende kira kengwiretie utekundi ndirete inya bi ekuru ndaga kwithira akuru na ibwaga muno akuru nuntu bakumenyaira bamami na inya ora tombere murungu mukuru na mwekuru ara kwina mwekuru no monka kwithwa kwina mukuru na ara kwina mukuru nyaku kwithira kwina akuru kenda tungania mawazo zetu kenda tumba ukura bwega ora murungu endete kando na Kiungugi Mama Safi na tamburukite njaria kiao kiri kuthomithia na baraba umite michita kuyomba kiri gwandia kirwa nari twana inya twa chukuru orphans kwi ana baratigirwa o bangina nethe ana 4 umwe nyare university unge secondary na tungi primary na Kailamia foundation nuntu gafu ni atejukagia twana to primary ende uwe secondary akajukua i program ya gaf na ore university etakwewa scholarship ni university kirage atigara nyangaf ikamurira to primary na tukajukua i Kailamia foundation na mwena kara kange kanara mwito ne ntuge nuweta nkonga nkonga tuwe na baruguru nkonga nyako ka orphan nyako nkoka adapt tukakathomithia kuma primary mwankathire secondary school barana boba gunikite na mbechino bachokete ngatho che mwanya kiri mubungi uyu tukugwirwa muno na rwigo turetera mbeca cheki ngiri 100 na twi gikundi giki kia murika maitei mbeca iwi gatutethia na njira nyingi muno tukabangania ura tukomba kugurira tomba tone project ira tukathithia nacio ikenda riu ringi bwithira tukuretie kinya mbere ibwega nontu bambe cira tomba kwewa na arua twi gikundi kia murika maitei bautue ito tuka make sure tugucitethia nacio amemba bonde tukarende turikanie nontu ituje mbeca itetia twika nthi tweta kwambiria project kinyengi twambirie kurithia kinya nguku twambirie kinya kurithia mburi gicigo mbunge kia Buri nkiripotera Meru TV nyokambitaga ki Mutegi bwega no tubwa riboti ino muretheria wa Meru TV na tukithi na mbere ndi tuthinara ntere cia Tharaka Nithi County na ara muritwa umwe kuma cukuru ya Chuka University na mbere te kutha tauro cia anabare ira na lugha ya Kimoni chita wa Santali Tiles kana Santali Palms na arendi ethiritwe kinambere kwa gitumagira marigo kana na arethiritwe kinambere kwa agitumagira mathangu marigo na injire mwe gutigira ati kira mwana kwa inambere kwa akiona gatauro ino cia gutumira kagita kara ageni bake bawo mweri bainambere kwa bake na kagita ka uruguria bwa utumiri tauro ino ano arende ne mbetwa yethiritwe gitwa kithirikari gutigira ati ne kuinambere kwa ke watambara mibango teno
kengo kuona kila mwana akwenda mbere kwi wake wataga tauruta ino na atiko kurukira kagita kaumu kagita kageni bake ba wa mweri Faculty ya Humanities and Social Science twinyeria iboti ino isi ndeni ya university ya Chuka niretete nkuruki ya universities 20 bantu amwe keingo kwariria buraba umba gutwikithia research ira baruthagacia mathina mwanya che gitumi keingo gutetheria community amwe na thirikari guchwa ntaira kiri mathina mwanya guku Kenya. Hii ni siku ya kihistoria katika faculty yetu ya Humanities and Social Sciences, ambapo kwa siku ya leo tuko na kongamano kubwa, na hili ni kongamano la kisayansi ambapo wanasayansi wasomi wa kutoka vyuo mbalimbali zaidi ya vyuo 20 wako nasi hapa siku ya leo kuweza kuwasilisha matokeo yao ya utafiti na vile kuwasilisha mambo ya ubunifu. Nuntu burabonekanite kugwatwa njala nura wari ngavana wa Makueni Kivutha Kibwana urakuri mugeni wa gitijo kia thoni giku. And I think this is a good direction of each faculty doing research, presenting it, and showing how that research will be used in the counties, in the communities, in business, in everywhere. And I think universities, wherever they are, Chuka are included, and we are focusing on Chuka. They need to go to the counties and the communities and ask, what are the issues in health? What are the issues in agriculture? What are the issues about your policies? How can we help you? Dr. Christopher Kibora urarugamirite kiatho giku akiuga bambiritie mutaratara uyu nyuma ya kuona research ira baruthaga ititethagia nontu ciigagwa laboratory na kuriganirwa. Sisi kama watafiti wa vyuo vikuu utafiti ambao tunafanya tukiweka katika mahabara haitasaidia jamii yetu. Kwa hivyo kongamano kama hili tunakuja pamoja tuweze kuwasilisha matokeo yetu ya utafiti na vile tuweze kutoa mchango katika kuunda sera zetu za kitaifa na vile kuwasiliana na tuweze kujiuliza ni vipi kama vyuo vikuu tunaweza kusaidia katika kusuluhisha mambo ambayo yanatusumbua kama jamii. Bakiuga ndeni ya university ya Chuka kuri muritu aruthite research na kumirutithia wira ara kuthondeka tauro ciaria agitumagira ndigo. Ameweza kutumia banana fiber kuunda sodo ambao itaweza kuwasaidia wasichana wakati wa hedhi, na tunajua kwamba ni wasichana wengi sana ambao wanashindwa kumaliza shule, wengine hawaendi shule kwa sababu they cannot afford the sanitary pads. But through this innovation, Pamela is solving that problem. Bananas are all over the republic. If this sanitary pad from the bananas can be tested, medically approved, and be utilized, this is the way to go. Ende ibarutite mbito kiri thirikari kugwataga mbaru research ta ino keingo guteithia mugongo. And it's my plea to the university, to well-wishers, to the national government to support the government, the county, and even the university to support the idea of the girl and make sure it has gone up to commercial level. When you bring your children to our faculty, trust that we are going to train them to become researchers, to become innovators, and when they go out there, they will not have to knock into anybody's office to look for jobs. They will be able to create jobs for themselves and also for other people in the society. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka igamba ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Wega nuntu bwa riboti nutukiri na mbere na thari cietu nati yendekithire kuregana na mbere cia ukuru bwa matura CDF niretete maoni mwanya na haraka erenterechia karo mubunge wa Central Imenti Mwaseze Kirima tukinambere kwa kinyawa kiaragiria ontubogo na riboti yetu kumenyithwa ni mwandiki wetu wa Leto Kiroli wa Stella. Na unajua hii Senate ni pesa inatumia bure, hata sisi sina maana. Mubunge wa Central Imenti Mwaseze Kirima na meneretie endekithia riria rithirite ria kuregana na mbeca ciukuria bo matura CDF akiaria nteresi yake makoro kiri mutaratara jwa kurugaria kirasi kia laboratory intelligence
akirima nethirite akimeneria seneti ara nkuruki athirite akiuga kinya ikaro biao ya nthiguru bitithagira bikiguna akari. Sikia mtu mwingine akisema hiyo yote ikatwe. Na unajua hii Senate ni pesa inatumia bure, hata sisi sina maana. Kwa sababu ile kamati iko mbunge, kama ni kamati ya shule ya education, unajua hiyo ni national government issue, inatakikana iwe kwa National Assembly. Lakini nakuta ile kamati ya National Assembly inafanya, kamati ya Senate inafanya. Duplication of work, kazi moja inafanywa na kamati mbili. Ukienda Foreign Affairs ndio hiyo. Na katiba inasema kasi ya Senate ni kasi ya county pekee. Revenue allocation. Na hakuna kitu kingine na kusikiza malalamiko ya wananchi. Si akate gharama ile itakuja kusaidia wananchi hapa. Si akate CDF ile italetwa kwa wananchi hapa. Si akate gharama ya kuwekea wananchi stima. Sababu kama leo nakuja kumwambia stima yagitinda narikitie kuma ntereci ya kiama korona kwina manguci aria atigirite abatuga na mbeca itukunyira milioni 3.5 nontu ba gwaka irasi nteriji kuma ntereci ya Mwanganthi ya gukuni wandi ya Mwanganthi gicigo mbunge ge Central Imenti ngikwinyĩria Ntatori wa Meru TV nontu bwa ribotino na kanyuga kuga tukinye muthia wa maratu kubangirite ogoro bwe mundu nkathe chemwanya tu nontu kwina mbere kureira Meru TV ogoro